laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Jama assalamu aleykum haray no andirɗen ɗon e jumaje ɗen foppu kañum e 20h30 leramen men e Angleterre ga hara ko 21h30 lere Paris on haray ko bayana inchallah haray e talataje ɗen kadi haray ɗo men mari darsu ɗo fi sonnaɓe ɓen haray ko usage en ɓe ɗo woni jannude kañum darsu en deftere tawhidi ɗo usage Mouhamadou Issa Sala kamɓe woni jannude e talataje ɗen inchallah e alkamisa on haray ko usage Abdallah Birksel woni jannude haray Matinuddin on joni kadi haray men tori yimɓe ɓen kadi haray yahugol ka YouTube visita YouTube laawol kisal on haray no yimɓe ɓen visitiroy wo ko noon haray kadi radio on yarirta yeeso haray bayanaji no heewi toon guluuje bayanaji no heewi toon defte firaɗe buy kadi haray no heewi toon haray ko nafoore tungoti heɓata toon inchallah haray kadi ɗomen andintina ɗo wondema haray woɓɓe buy noddi ɗo fi wallitagol fi wona sarsangol si tawi ɗomen envotude haray usasi ɓen ko Guinée woni haray si ɗo lanni usasi en waɗanayi ɓe duwaɓe haray ɓe falaka inde maɓɓe ɗen haray yewte nder ga kono haray joni en waɗanayi ɓe tun duwa joni haray kala ko oti waɗa yo Allah lanɗo yoɓuma ko ɓuuri e moƴƴude. Usas Abdallah assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na laa toon? Alhamdulillah yettude Allah. Ɓe ngorende ɓe fof ɓe jam toon? Ko jam to yedde Allah. Nedda fiyamo. Ɗo moƴƴi ko naata ɗon ko haray ɗon wawi jarnande usasi en ɗon. Voilà ko ɗum ɗon tun woni ko naadi lag inchallah. Haray usasi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz Abdallah on jarama koy. Nala toon afiya no heeɓi? Alhamdulillah akhi ɗon e jam. Alhamdulillah meɗen jam on toon ko hiɗon e jam toon. Yettude Allah akhi. Alhamdulillah yedda kono laamu heesu ngun no welnande on. Yettude Allah nani yawetake ɓay on tino wuri selli no wawata yaltude naata. Inchallah lanat tawfiq jamian inchallah. Amina amina. Joni haray min ko naati lawo ko weltanagol ɗo mi torki subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗan on joddi nde yewtere ɗo hara ko natoygol jannatul firdawsil ala. Allahumma amina. torki hara ka heeɗiɓe fof etiɓe ha nde yewtere ɗo wawi laatade kamɓe ka yo Allah winnanɓe baraji nafira kadi nanoɓe ɓe Allahumma amina. Gol haray teddingol leniraɓe meɓen inchallah ɓe weltori yewtere nde moƴƴa jazakumullahu khairal jaza. Barakallahu fikum ya fadilatu Sheikh ahsanallahu ilaykum. No ɓe weltani ko moƴƴa ustad inchallah wa jazakumullahu khairal jaza. Barakallahu fikum ya Sheikhana. Inchallah shukran. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anamo sadio moɗon jarama albarka haray min salmini ɓe ngurenden inchallah. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Aleykum salam wa rahmatullah. Assalamu aleykum min udditaniɓe numéro mum sakkitori ko 9308. Salamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullah. Ustaz en no jentiɗo. Salamu aleykum ustaz en. Wa aleykum salam wa rahmatullah on jarama. On jarama de naala toon. Alhamdulillah. Ko min ñammon kadde to alma. Khadija machallah naala toon. Jandu naala toon. Alhamdulillah ɗon e jam. Alhamdulillah ɓe weltike foto noon ko men ɗo hito mon ko. Jazakumullahu kulla khairin wa barakallahu fikum. Min mari ɗo landal wona ɗo ni fi ɗuma juulugol ngol. Naam. Si tawi woni hara on tigi yaltini wono menen ga fanɗo tan on juulugol ngol haray fof no jokkodiri. Joni noon hara wono alansara on tigi wawali juulude ka wonirno toon artino hara futuro on kadi heewi haray ɗon komi juulu futuro waggudu fewndiɗo on ɓuuri moƴƴude ka haray ko juulugol alansara on taw ko ɗum no on question jeyid haray ɗon no ko Cheikh Uthaymin rahimahullahu ta'ala ɓe maaki haray si goɗɗo ari o tawi wagutu makko on feƴƴi oya arano o ari o tawi wagutu gono fewndi ɓe hino fi nangugol juulugol on ɗon ma tawi ɓe naati e makko ɓe juulde kanko ko yo naati ka juulde o yaada e anniye juulugol wagutu makko feƴƴuɗo on si ɓe gaynidi ɗon o aroya noon o juula wagutu fewndiɗo on ɓe wiwo ala tartib hara ko yo rewnondir haray noon
si on tigi ari ko yo juulu wagutu makko feƴƴuɗo on so gayni o juula noon wagutu makko fewndiɗo on si tawi wagutu fewndiɗo on na e yaltoygol woni si tawi ko e yaltoygol o woni haray ko wagutu fewndiɗo on adete juulede wota wagutuji ɗin waɗu taraku mo e hoore on tibi mana taɗi dewnondir feƴƴuɗi ɗiɗi joni na yo jooɗo hara e oɗa kadi feƴƴay o innoya noon himo juulde si tawi lutti tun minitaji 4 ma minitaji 5 tawi ko yeruɗiɗo pet lutti haadi fewndiɗo on feƴƴa haray ko on ɗon o profite taw juula taw o yoɓoya noon oɗa karama koɓɓe noon no yewti ɗon ɓe wi ene o yoɓay ɗo woni ka o juulay wagutu fewndiɗo woni yani o yoɓay woni ka o juulay woni woɓɓe inni o yoɓay woni si on nun o feƴƴi idan naka place makko woni moye juulde ɓaynaka place makko o yoɓay woni woɓɓe inni wono o juulay woni sabu o juulali mo hari nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maaki honno wiyete kaffara wagutu feƴƴiɗo on ko juulugol mo sa juuli mo ara hande kadi lanni ko woni o jaɓete o jaɓete ko woni a heɓata baraji wasi a juulunomo e leer makko kaw duwa juulede ɗon haray wal ilmu inda allah assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah en deuxième question ngango ko woni ndi wano duhiɓe si tawi woni a ari hara ko fewndo juulugol futuro ara tawa ɓe darni darnde aranere nde ɓe kadi ɗiɗaɓum joni noon haray ko futuro darde ɗiɗi arane ɗen ko feññintede joni noon haray an aranere nden a tawaka tawe a feññinali joni noon haray ɗon ka tataɓere on tigi no duwa feññinde ka haray a duwaka feññinde tawi mo ari tawi darnde feƴƴi ka futuro o tawti darnde ɗimmere nden ɓe juulidi e nden ɗon ka tammere makko kanko konti tammere makko nden haray ko hadiseji ɗiɗi ari ɗon hadis goo no woodi fama adraktum fa atimmu hadis goo no woodi fama fatakum fakubu fama adraktum fa atimmu ko tawɗo wo timmintine ko manque kon hadis goo no wi fama fatakum fakubu ko feƴƴiri on ko yoɓe idan ko ɗi hadisiji ɗo ɗiɗi ari oyano ko sahih boukhari muslim oyano ko sahih muslim ɗe ɗiɗi noon ɗe selli ok karama koɓe goo wi wosiɗa arde natugol ka julde ko anniye ko natirɗa ko yoɓirta julde mbimana timmintinorta julde nden imma a timmintiton wonti ma a yoɓay woni ko anniye honɗum natirnoɗa ko on anniye ɗon applicata si tawi a annino wondema ko manki o min mi yoɓay haray a yoɓay woni joni no mbay a yoɓay woni koko feññinte feƴƴirma idan ko ɗum janngoyta ka sakkitode to cortewol ɓaawo fatiya on feññina yaaru ko yaha sujudu salmina si a wi'i a timmintinto woni hara ko on anniye natirnoɗa idan ko sakkiti kon ko darnde suuɗetende e muɗum fatiya tun idan ko nden darnde suuɗetende jannganta fatiya tun suuɗamo yaha ruku yaha sujud cheikh Uthaymin rahimahullahu ta'ala saki mo waɗi fatwa ka deftere e mudakkiratu e honno wiyete fatawa arkanil islam o wi si tawi a ari e ɗen ɗon darɓe haray ko ya janngu suuɗa fatiya on tun kanko on ko ɗum o tabintini haray ko ɗum ɗon o tabintini amma noon hadiseje ɗen ɗe ɗiɗi noon hiɗe selli haray ko yaaruɗa e mum wohi no selli amma noon cheikh Uthaymin rahimahullahu taala kanko ko maaki nden darnde ɗon ko fatiya tun nde janngante nde suuɗe yahe ruku yahe sujudu salmini wal ilmu indallah nam on jarama Allah hokkom baraji ɗin assalamu aleykum warahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah yawa faadi kon min yetti Allah subhanahu wa taala min jarni on yo Allah subhanahu wa taala on yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude e jodde amin haray miɗo mari ɗon landal gotal haray ko fi wano menen tonna ɓen fi affaire o susu haray ko honno faamu ɗon e fi ɗum ɗon haray ko honno ɓe conseillé ton men ɗum ɗon haray ɗum ɗon alda e ɗum a honno probléme fi affaire susu on haray sino selli ka ko honno si on faami e mum en faala haray humpiton mi seeɗa tawi ko monno innude haray min mi landino ɗum karamokoɓe goo ñawore mum nden kono fayda mi heɓano ko yondintanmi joni noon ɓay mi yaali ka windi e defte mi faalaka wadde fatwa qat'iyan ko yowodiri ɗum ɗo yani mi taƴa mi liɓa minna ko ɗum ɗo waɗata ma ɗum ko ni duwa wonirde ma ko ni siko sago ande miɗo yewta ɗum ɗon yo taw hara mi yi e deftere ka windi ma ɗum tigi tigi
karamo koɓe towtuɓe gande ɓe ono docteur Salil Fawzan en e waɓe wano maɓɓe hara mi hawrodiri e kaɓe yewtta ɗum ɗon mi waɗa on fatwa joni aray do faala cheikhuɓe men feeno e toɓɓen e semaine prochain yellandoɓe si tawi kamɓe ɓe ƴellitani en ɓe walla en maɗum si tawi karamokoɓe men ɓen ɗon oustage Abdallah hara hiɓe connecti ɗon ni hiɓe gueli fi mum ɓe walla en amma min mi heɓali yiwgol ka windi yer kadi jaabinoɓe lamɓe mi heɓano ko yondintanmi idan mi falaka yewtude fi ɗum ɗon taho ha mi heɓa ɓurɗolal gandal yewtuɗo fi ɗum ɗon mi ƴetta inchallah. Waaleykum salam wa rahmatullahi. Naam a usayi no jentiɗo. Assalamu aleykum ustadi. Waaleykum salam wa rahmatullah. On jaɓde mi weltike moƴƴa noon mi weltori bayano yo Allah nafire men fof. Amin amin. Allah windan on ko baraji moɗon. Allahumma amin. Min question ji tati min faala tawi espace on no ɗuuɗi. Naam bisimilla mo. Awa ko jaajirawo am yimɓe mi landanomo ɗo ko Angola o si on tigi heɓi embere jeli wawata ittude zakka. Naam. Mi question ɗimmo ko wano paykum jiyum ko wano sa'i hombo on tigi innete o helli faama. Naam. Question tam moon ko mi faala anndude ɓay toujours ko fii ko aljanna no woolede ko fii huurul ayni ɗum wooli konnaaɓe ɓe menen kadi si Allah waɗi ɓe naatoy ko aljanna kadi hara meɗen mari to gondiɓɓe to hekke question o haray ko ni ɗon tati mi faala ɗum ɗo no haani landade nene Aisha radiallahu taala anha ɓe maaki Allah yurmama sonnaaɓe e ansariyankoɓe ɓen ɓe hersatano landagol hay fus e fe dina maɓɓe ka iɗan ɗum ɗon na ko probléme few haray ko adi kon ka sengo zakka karamoko ɓen ko wi ko garam 75 kanŋe si tawi mbuuɗi goɗɗo ka o woni wo e nder aduna Allah on fou si karam 75 kanŋe mbuuɗi ma ɗi marɗa ha timmi hitande wawi yonude ko soodata ɗum ɗon embere ɗin mbuuɗi ɗon on ka timmi wo haray waɗɗike ittugol zakka haray noon sartiji ɗin o yo taw hara waway heɓude embere 75 garam kanŋe si mbuɗɗin yottike on ɗon nisabu ko wiyete nisabu on nden wa haala alayhi lhawlu yani timmintini hitande ko ɗum ɗo ɗi sartiji ɗo si timmi haray on tuma zakka on ha haray o ittike bi mana on tigi waway ittugol zakka on amma noon si tawi timmali ɗon si on tigi no faalano itta kono haray waɗɗake seydna Abdullah ibn Umar radiallahu anhu mo ittayno goɗɗum ganin ɗum kono haray noon waɗɗake haray wonaali farilla kono si timmi ɗon ka wawata sodde karam 75 kanŋe mbuuɗi o mbuuɗi kala ka wonɗa si hewti e on niveau ɗon haray yani hewti ka on tigi ittoto zakka si timmi hitande goho ɗiɗi haray question ɗin moom pay kunkun si tawi tun kun watti hoyɗitande kun heeɓi masalan on no wiyete oɗo koyɗi ma ɗum o wawi yani o yi on no wiyete ndiyan o ko ɓuɓɓinta e oɗo ko wiyete masiyu so yi sifa wano ɗum ɗon haray tigi tigi on kanko on o hewti ka waɗɗinamo piiji luttuɗi ɗin ɗi fof majji haray kadi yani hay si tawi ko ganin ɗon joni ɓay zamanu mo fewndi ɗen hannde o alhaaliji ɗin ala no wa'a sina ɗum haray on tigi gila ɗon kadi haray o ɓumanama haray hannde kadi sellataka oɗa to na on no wiyete ni abo mum on yeeso makko ma ɗum ɓorto conci wo conci yeeso makko kadalika si tawi ari heɓugol wano leeɓi laɓordi leeɓi leynarki e ko way wano mum si tawi le on tigi heɓali ɗum ɗo fop yi'aka e makko few ɗiɗo fuu yaltali si o heɓi 18 tan duuɓi 17 haray hannde kadi piiji ɗin fof waɗɗikem hay si ɗiɗo ɗi fop majji ɗi yiyaka o hoyɗali o ɓuɓɓintinaki o yiyali on no wiyete e leeɓi leynarki leeɓi laɓorde o yiyali hay fuu seeɗum ɗo fof alamandeji mum on wano jiwo on hino ɓeydi ɗon on wano ko enɗi ɗin yaltata ko on woɓɓe goo kadi no ɓeydoy ɗon hay hito ngon ko sansata kon ɗum ɗo fof no holla wondema haray on tigi o hewti e niveau ka o considértemo ko ɓa
idan si o yaali ɗiɗo ɗi fof majji si o heɓi duuɓi 17 haray hannde kadi o considérama moko ba haray tata bon amma so tawi ɓe heɓoyay worɓe ka nder aljannaji naam ɓe heɓoyay haray nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki silbateriyagal alaa ka nder aljannaji haray noon honno woniroyta ko imma moodima mo jombunoɗoma ɗo on o wontoya moodima ka nder aljannaji ma ɗum aksu ɗum ɗon tawa gorko on o naatoya yiite masalan sonnaji on naatoya aljanna sonnaji on jombindiroya gorko goo naatoy ɗo ka e aljanna ɓeygu makko naatoy ka yiite oɗa kañum kadi jiyo mo jombano ko gawon e suka mo jombano gawon ɓe jombindira wa hakada ko noon noon no idan noon amma wigol honno wiyete silbateriyagal ɗum ɗon ala nder ton haray noon si tawi noon sonnaji on jombama dewle ɗiɗi ma dewle tati ma dewle nayyi yiltike ɓeɗo worɓe fof maayi sonnaji on maayi ɓe fof ɓe naatidoyi aljanna haray ko sonnaji on ko hombo e maɓɓe hikkoddiroyta haray nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ko ɓurnoɗo moƴƴade makko jikkuɗo nene ummu salama radiallahu taala anha ɓe landino on question nelaaɗo maaki ko ɓurnoɗo moƴƴade e makko jikku ka aduna ɗo wo ko on wontoyta moodi makko ka aljannaji yawmal qiyama e nder ɓen ɗon worɓe nayo jarama boy oustaz Allah winni bare assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu aleykum usaji ɗo mi uddi tan woɓɓe ɗo hari goɗɗo no landiti ɗo wo ka jakka ɗon wo ko combien tan woti kata jakka on ko onno 2.5% no gasa wonde ko 2,5 mi anda wiyo ton ko ɗum ɗon on ti calculirta ok ko anglais min wiyay 2.5% no gasa wonde ka français mo o 2,5 no gasa ko ɗum 2,5 awa ko ɗum ɗon o calculirta ɗo noon ko mbuɗɗi nduuɗi wo so calculiri ɗum ɗon wawa yaltinoyde natija on yaltinoya résultat on si résultat on yalti ko ɗin mbuɗi ɗon haray ittante zakka awa inchallah Oustaz Ahmadou Birksel assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi on manquetana wala toon janta alhamdulillah onon tolle ɓe ngure nden ko yettude Allah ɗummode ɓe ngureji men ɗin to fof ne jam ɓe foppu ɓe jang alhamdulillahi aw haray ko salmingol on tun salmina ceernoɓe men ɓen e denɗengal musidɓe wonɓe ga ɓen fof haray minen kadi meɗen e jam tana walla jasakumullahu heyra awa on jarama noon kadi barka Allah yoɓon barakallahu fikum cheikh ahmad jasakumullahu kulla heyrin allahuma amin ya rab joni lan udditande hikkiɓe ɓen ɗon kadi assalamu aleykum eɓe Khadija Diallo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi hajje on jarama nala toon jan toon alhamdulillahi ɓe gurden ɓe fappuy ɓe jan alhamdulillahi ustadi no jenti ɗum ustad en ko adi kon haray ko weltanagolo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yo Allah weltano en amin ya Allah on jarama buy Allah waɗa on jeddi aljanna nde yewtere ɗo kadi hande famike moƴƴano allahumma amin allahumma amin haray lammari ɗo landal gotal ko woɓɓe landila yomi landano ɗum ɗo ɗen haray ɓe gollay waɗugol livraison ɓe jogii oto ɓe senditay e koliji quoi e cuuɗi yimɓe ɓe haray noon wonde ɓe ara e cuuɗi goo hara ɓay portoɓe no mari bare koye memi coñci maɓɓe ɗin hara ɓe inni ɓe naɓori kaftare ko ɓe juulira kono wonde ɓa haray petomo ɓe watti on ɓe waɗi matériel ji ko ɓe udditirta paquet ji ɗin piiji buyno ko nder jiifaji haray wonde ɓe ittata ɗum haray memay ɓe ko a ɓari koye coñci ɗin donc haray ɓe landi ɗum ɗon si tawi haray dewtugol kaftane on ɗum ɓe sallino ɓe juula hara ɓe ittali peto on si tawi ɗum ɗon haray no moƴƴi siko honno ɓe gerdata siko maya tum ɓe itta peto maɓɓe on ɓe waɗa kaftane on ɓe juula ɓe haray ɓe ala tambuy kadi haray ko ɗum ɗon jaram haray ko adi kon taho e programme bare on hino metti gerdude moƴƴa noon e nder islam Allah jomiraɗon no dagini e ne'ugol bareeɗi kono koye hoore sarti hara hiɗi mari golle ko ɗi gollata ko tata no himmi imma wano wañugol ma ɗum aynugol galle ɗen
والجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فإذا أمسكنا عليكم فكلوا منها. إذن دون الله جميرا دون دغني نغون سنغو دون نلا صلى الله عليه وسلم نون ماكي وندما باري دون تاكو شيطان القلب الأسود شيطان haray kadi ɓe maaki malaikaɓe joyurmede ɓe jipotako kadi ɗo sifa ɗiɗo bareɗi woni haray kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino maaki affaire bare ɗum ɗo wondugol e mayru taw hino metti fi ha feƴƴiti par ce que si ndu yari ɗo e miran haray hande kadi on miran ɗon alota mo laabi jeɗɗi watta kadi jaare laabi jeetati haray nelaɗo maaki ida shariba al kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa affiruhu thaminata bitturab e hadith goɓe wi ida walagha al kalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'an wa affiruhu thaminata bitturab haray ɗum ɗo hino metti gerdude moƴƴa haray yewtere karamo ko ɓen hino ɗuuɗi ɗon e khilafuji ɗin est ce que koye piiji ɗin fof est ce que koye ñiiri kadi est ce que si woni e ñiiri kadi haray ko ñawore wotere est ce que si woni e teewu est ce que si woni ka ko ndiyan tun ka koye ɓiraɗan tun ka ko liquide tun ka koye ɗum ɗon tun ka hay e coñci sifa ɗin ɗon fof isan yewtereji ɗuuɗuɗi hino toon koyen wawata laɓɓinde ɗo fof no gasa ñande goo karamakoɓe men goo aroya ɓanginana en ɗe ñawoje ɗo haray ko raɓɓiɗi ɗon kon si tawino newo kaɓe itta ɗiɗa ɓe watto coñci laaɓuɗi ɗin ɓe juula haray ko ɗum ɗon woni ko ɓuuni aslam kon kon wiyete aslam haray ko ɗon ɓurata hisinde ɓe ko fiyon ɗum haray ɓernde maɓɓe nden ala ko deɓiti hay fus e hoore ɗum ɓe appliqué ayawal ngal Allah wi ya ayuha alladina amanu hudu zinatakum inda kulli masjidin ƴette cuɗariji mon ɗin watto ɗon sa juulo ton fof idan ɗon haray ɓe appliqué yani ɗum haw haray kadi ɓernde maɓɓe ɗen waali ke hiɓe anndi ɗon on ɓe mari confidence amma noon si tawi piiji ɗin majjay ko woni ka jiifaji kon ma bonayi ma ɗum wonay sabu haa ɓe perda tan on hara ɓe juulaali mo sabu tan hunkun ko raɓɓiɗi kon haray min mi yaali ella nde ɓe wattoto. salamu aleykum sar. waaleykum salam jayid komi wonno ennude haray min on e sengo an gon ella alaa nde ɓe wattoto dolokke on e hoore pardu on kono ko e hoore sarti si tawi woni tan hunkun no raɓɓiɗi wonay sabu si ɓe inni ɓe ɓortoto ɗum ɗon ɓe watto ɗum ɗa ɓe ronka juulude ma ɗum hara piiji ko woni ka nder jiifaji kon majjay ma piiji ko woni ka nder oto kon goɗɗo wujjay haray mi yaali ella nde ɓe wattoto o doloke ɗa e hoore pardo on ɓe juula si tawile ɗiɗo fof waɗata tan on perdata bi mana hatta ɓe juula ɗiɗi utiji ko woni ka jiifaji kon majjata si ɓe ɓortike mo tati wiwgol maɓɓe ɓortoto ɗon watto oɗa on tan mo ɓe ƴettata ɗon goɗɗum ƴettetake kawato goɗɗum majjata toon haray ko nde ɓe wattoto ɗiɗa ɓaawo nde ɓe ɓorti pardo on ɓurata ɓe labanede ko fiyon ɗum ɗon ɓernde maɓɓe nden no deeƴi hiɓe hooli hiɓe anndi hiɓe watti ko laaɓi sina ɗum haray yoɓe watto ɗum ɗa ɓe juula haray la yukallifu llahu nafsan illa wusaha naam awa haray on jarama ustase haray lammarno ɗo kadi lamdal gotal ganda si ɗum hettilam nam bisimilla ɗan acca e hakkille haray ko woɓɓe kadi landino ɗo ɗen si fiɓindirgol juuɗe ɗen juula o si tawi ɗum ɗon haray ko obligatoire ka julde haray ko fameten wondema haray fiɓidirgol juuɗe ɗen juula wona farilla wona kadi sunna mo akkada sunna tentinaɗo e dottude ko kalama ko ɓe yewti kon ko sunna kono na sunna tentinaɗo bimana si a waɗalimo hara iɗa mari probléme goɗɗum goyi a sujja gabla salam ma a sujja bada salam ma julde nden bonay ma si faɗin piji na sunna mo akkada wona o farilla ko sunna noon kono noon nelaɗo sallallah alayhi wa sallam maaki hino jeeya e sunnaji menen annaba ɓen yawnugol huntari e nennugol sullari e ƴettugol ñaamo ngon fawa ka hoore nano nde no juula go'o ɗiɗi ko filla e nelaɗo kon fop ha hande arali hadis hay si hadis ko ñolɗo hay si deftere nden sella ha hande fillaka e nelaɗo sallallah alayhi wa sallama hiɓe fonti juuɗe juuli e waɓutu farilla wo waɓutu sunna wo mustahabbu o hina mustahabbu o ha hande nelaɗo sallallah alayhi wa sallama juulali sina hiɓe fiɓidiri juuɗe maɓɓe ɗen juuli ɗiɗi tati on yimɓe no jooɗi no fena e nelaɗo sallallah alayhi wa sallam ɓe inna soke o maɓɓe ngon hari no ɓuuti ko ɗum waɗi si ɓe sowi juuɗe maɓɓe ɗen ok joni si goɗɗo wiima ɗum landitimo wi'amo adi soke o nelaɗo ngon ɓuutude ɓay ko noon wiruɗa hari ɓe jippina juuɗe ɓe juula
si o wii hi wi'umo yo addane deftere nden haysinde sella si tawi o wi o innamo awa ɓaawo junngo ngon ndikki ɓe fontuno juɗɗen ɓawto mum ɓe juuli so wi hi wi'umo yo addane deftere nden sina ɗum haray o feno e dow nelaaɗo yo wi'u o watta ɗum ɗon no jaɓa kono wondema haray ko noon o woy haray na goonga haray noon amma goɗɗo no landito ɗon o wiya enen ɓe noon ɓe sowata juuɗe few ɓe juula waɓatuji maɓɓe ɗin no jaɓa samahatu cheikh abdoul asis ibini basin rahimahullahu taala hiɓe maki ɗum ka fatawal mar al muslima amma noon hiɓe ñentini nelaaɗo o woye ha darngal ɓe ñentina nelaaɗo sallallah alih w sallam few ka fontugol juuɗe juula par ce que ala ka windi hay nokkutu imam malik bini anas yimɓe goo kadi no fena e hoore imam malik bini anas ɓe inni wo imam maliki landano fi sowgol juuɗe woɓe maaki ɓe annda he ɗum ɗo kadi ala ka windi hay nokku gila ka lakhdariyu ha hewti ka mudawwanatul kubra ha hewti e lawwal tani hay nokku ka ɗum windi ala iden neɗɗo on yo sow juuɗe makko ɗen o juula joni noon woɓɓe goo inna e ɗo kadi joni enen minen meɗen fontude juuɗe duuɓi capanɗe joyi duuɓi capanɗe jeego duuɓi capanɗe jeeɗɗi meɗen fontude juuɗe juula joni a yewtimen ɗum ɗo min artu men soɓita ɗo juuɗe haray bonnata ko min watto ko tuɓurtoɗa toɗa allah subahana taala yaafo yo sowa juuɗe ma ɗin juula fiyon ɗum ko nelaɗo ñentinta kon waɗi nelaɗo maki sallu kama ra'aytumuni usalli juulire no yirɗo lan juulirano hadise selluɗo wo ñolɗo wo deftere sellude wo ñolde wo hay si'aɓe ɓen koɓe añi nelaɗo ko fop ha hande ɓe innali nelaɗo no fonti juuɗe juuli iden ala hay nokkutuka ɗum ɗo windi jon noon an kiɗa wakkili ƴettugol ko windaki gollira acca ɗon ko windi ko ɗum yaka seede ma haray tigi tigi on ina farilla na sunna mo akkada ko sunna noon ko nelaɗo yamiri ko annaba ɓe fof juuliri haray noon kadi ko ɗum ɗo wonno ko hanɗen wadde na awa ustate on jarama yo allah lanɗo waɗan on joddi aljanna albarka moɗon amin assalamu aleykum wa aleykum salam ustade no jentiɗo assalamu aleykum ustade wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatu yo allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude hokka men baraji menen jentiɓe ɓen allahumma amin hara min miɗo marɗon lande ko fii ko sonnaɓe nelaaɗo ɓen naam aray mi annda si aray komi woni faamaali ko mi nanal innde ɓeyneteɓe nene mariatu ɓen ka harana sonnaaɓe nelaaɗo yo ɓe jibinanɓe nelaaɗo ɓen inneteɗo ibrahima o naam eyi mi annda si komi woni faamaali mi nanal innde maɓɓe nden ka hara ko honno yewtirɗon innde ɓen ɗon ɓe haray ko noon woniri yewtaali innde nene mariatu piya haray ko tawde hari ɓen yani anndi no woodi woɓɓe hara ko bimana konti ko wiyete kon jeyaaɓe yani konti horɓe korɗo on noon si tawi ko korɗo tun hara a ƴettimo a waɗimo ɓeyngu ma haray o woni sonnaajo ma kono kontetake ka rewɓe ɗa bimana siɗa faala hiɗa waawi ƴettude rewɓe nayo timmuɓe tis watta korɗo ɓeynata hiɗa ƴetti rewɓe jowo ko ɓentoɗa ƴetti rewɓe nayo e korɗo ma idan ko konti wano noon nene mariatul qibtiya ƴettira e sonnaɓe nelaɗo ɓen sallallah alayhi wa sallam kono ko ɓe min ummahatil muminin eɓe jeeya e nene gonɗinɓe ɓen ko kamɓe kadi woni yumma seydna ibrahima geɗal nelaɗo on alayhi salatu wassalam haray na wondema e mi yejjitu fi maɓɓe mi sappinoɓe tun dow kono mi wowlali fi maɓɓe few haray mi sappino tu wondema seydna ibrahima haray on ɗon tu woni wona geɗal je nene khadija radiallahu taala anha kono mi yewtano qissa maɓɓe on kamɓe fi on ɗon tawno min on kam mi waɗi bahas ɗon karamokojo on no acciti ɓen ɗon ɓaawo o addali ɓe ko ɗum hayno mi yañña fi ɓen ɗon yewtugol fi maɓɓe na o mini nelaɗo noon aray ko sonnaɓe jalomari nelaɗo sallah alayhi wa sallam ɓe ƴettuno sonnaɓe buy seeɗa ɓe ƴettuno woɓɓeyni ko sappo e jowo ɓe ƴettuno kono ɗiɗo ɓen serte maɓɓe tatoɓe ɓen e sappo e tatoɓe ɓen
ɓe naatidi e maɓɓe e suudu kono ko sonnaaɓe njeenayo ɓe faatino tawi ɓe acci sonnaaɓe njeenayo wonno ko ɓe acci ɓaawo maɓɓe. Naam. Hara ko landal andi sonnaaɓe andi ɗon si wiyama sappo e jowo si wiyama sappo e jowo haray ɓe hawtiti fof haray ɓe hawtiti ɓe yeyi ɓe jombiɗa ɓe hawtiti e muɗum kañum kadi horɓe maɓɓe ɓen haray ɓe hawtiti fof ok ɓe yahi noon woɓɓe maɓɓe no toon kadi ɓe nelaɗo naati daale suudu ha hannde ɓe ƴetta ɓe wona ɓe accitaɓe hara kamɓe e maɓɓe ɓe naati daale suudu ɓe sendi ɓen ɗon kadi pecce ɗiɗi ɓe naati de ɓe naati daale ɗiɗoɓe ɓen no toon nelaɗo naati daale maɓɓe suudu few woɓɓe maɓɓe no toon tawi ko holno wiyete ko horɓe maɓɓe donc ɓen ɗon kontitake e ɓeeɗa kono noon si aroyi ka mooɓugol ɓe mooɓete ɓe fof maɓɓe par ce que ɓe fof ko ɓe nene gonɗinɓe ɓen ok amma noon ɓe nelaɗo faati acci ɓen ko ɓe jeenayo haray ko noon yaari nam min ara landal an sakkitoral ngal ɗon nam ko fii ko julde haray si tawi o ange goɗɗo ni ɗon juulude ni hara juulon geeƴe ni haldon son juuli safe wittiron juula darɗe ɗiɗi ɗon naafila si watto wittiride nden jooni noon juulo ɗum ɗon haa yahon ko naafila a yeggita anniyonoɗa wittiride nden haray ko honnoon tigi wata gerdugol ɗum ɗon jooni wona haa ko jottagol an anndita ko wittiride nde naatanɗa oɗa imamujon kanko immano ɗuma naafila on haray ko ya jokkumo ka ko ya salmiɓay haray an ko ɗuma anniye ɗuma wittiride nde wonɗa juula ɗuma anniya ɗe mi mana hari on haldino ko aranunnu ɗo jooni an a yejjitu tun tan wawi wasi sikkuɗa ko wittirinde nden wiiɗa ya jooɗo tun o immi koya sansu ɗon tun jokkamo hara yande kadi ɗon on e dottude cheikh oya saïd ibni wahb al-qahtani kanko mo sendidiri ko wiyete kon sujudu sahwi on o sendi mo waɗi mo pecce pecce o inni si tawi ko farilla accuɗa sujjugol ngol ko farilla wontoyta yani sujudu sahwi on o wi wo si acci sunna sujjugol ngol ko sunna wontata si tawi ko mustahabbu accuɗa sujjugol ngol kadi ko mustahabbu wontata idan si tawi woni oɗo kanko o woni o yejjiti ɗum ɗo o tun o wayliti anniye on haray ɗo koyo o tentini harimo adino ka deesiduno wondema o naafay si ari ɗo tun o yo sansu ɗon tun anniye on o jokka o ɗa o continue o juula kono o sujjoyta ɗo sujudu qabla salami ma bada salami saabu anniye on taƴitu ɗon tun ko raɓɓiɗi o sansay ɗon tun o jokka o ya ɓe continue ɓe juulani ɗa si ɓe gayni ɓe waɗa witirin nden fiyon noon si tawi o juuli witirin nden ɗon kanko o salmini haray hannde kadi o wawoyta wattude witiride goo fiyon noon nelaɗo sallallah alayhi wa sallam maki witiriji ɗiɗi ala e nder jemma gooto nam mi inni noon hara si tawi goɗɗo no faala yoɓitugol ni waɓɓutuji mum ni e subaka joni subaka yoni on tigi no faala julde subaka on hara no faala yoɓitude waɓɓutuji joyi ɓay noon ɗon o ƴetta wona 30 minutes ma ha 25 minutes haray ko juulugol subaka on ɓuuri moƴƴude ɗo feƴƴude noon tigi noon naata yoɓitugol e ɗi waɓɓutuji ɗon joyi ka haray ko on tigi yo juulu ko noon tigi wata gerdugol ɗum ɗon yoɓitugol waɓɓutuji joyi wana on no hara ko on tigi faala hara ko ɗi feƴƴirno ɗum ko feƴƴuno hara on tigi no faala fuɗɗagol ɗon subaka kono faala juulugo subaka fewndi ɗon haa gayna fuɗɗo subaka ara fana alansara ala futturo ara geeƴa ara ko waɓɓutuji joyi faala yoɓitugol on ɗuma ɗon tan ko fewndi ɗon mi ana tawi juuloyɗa o hettaniɗa yoɓoya waɓɓutuji ko feƴƴuno neeɓu ɗum ko ɗum fandi ɗon ko ɗum mi faala ɗo joni hara mi tangini ko ɓurno newade ko yon lando noon taw enen no daggo ka yoɓata waɓɓutuji ko feƴƴuno gila ko wonnoɗa to soko gila ka helli fanoɗa adi a nanngude julde nden soɓe enen no dago ka yoɓa waɓutuji ɗin taho ko ɗon mi tangini no adorayno ɗon taw haray samahatu cheikh abdoul asis ibni bas ɓe maki ka mujallade jeenayaɓo maɓɓe majmuu fatawa ibni bas ka mujallade jeenayaɓo ɓe maki sellata few ka on tigui inna yo yoɓu i waɓutuji feƴƴuɗi ɓe inni ɗin ɗon yo waɗ tun istihfar o tuba o rutto e allah o toromo yaafuye o tabita gila ka o ƴetti décision on ɗon o juulay o tabita ɗon o continue juulugol ɗi waɓutuji to ɗi waɗɗaki mo yoɓugol ko wona noon ko lakdari ko imamu maliki ko wi ɗon no wo si tawi hay si tawi goɗɗo ɗo yo on tigi naafude ko yo on tigi yoɓu waɓutuji mum feƴƴude ɗin haray min ko ɗon mi jogiti ko ɗum waɗa similande o ngal landal ara imam maliki ko maki waɓutuji makko feƴƴunoɗi ɗin gila ko woni to gila ka helli fano to ko alano jullite kon ko noon imam maliki makiri ɗon ka ko yo yoɓu waɓutu sihi mo ñawlino ɓaawo ko woɗɗa ɗon masala ɗum ɗon ko waɓɓutu ɗo mi famani ko waɓɓutu on ko moyni tun ɗo haray ko waɓɓutu feƴƴu ɗon
ɗo si ko waɓutu feƴƴiɗo hino wona hara hiɗa ñawli fana e alansara masalan aɗo yaaka futuro ma ka geeƴe tawa ma yoɓa ɗiɗo masalan hiɗa e voyage ma hara hiɗa ɗaani ma hara hiɗa nawni immoɗa noon tawoya ma yoɓoya ɗiɗi ñawlinoɗa ɗo ko ya yoɓu amma gila ka hellifanoɗa to andi ka on tigi hellifa ɗon wonoyay ɗon e zamanu fayda juutuɗo hara on tigi tabintinali julde ko regili artoya noon ha o hellife o yema noon wona mokko ba noon tigi tigi o tabita noon e julde nden joni o wiya yo yoɓoy ɗin ɓaawo toon ko ɗiɗo minni ɗiɗo samahatu cheikh boumbas maki ɗi waɗɗakima yoɓugol few amma ɗi ñawliɗa wano hanki en hecci hanki en sifa ɗum ɗon haray ɗa ñawli goɗɗi goo taɓel gooto ma ɗiɗi haray ko ya yoɓu ɗum ɗon ko sifa ɗin min mi tañƴini imam malik bine anas maki min ka noon ko ɗin ɗon woni yewtugal hara ko dow ko négligence si on tigi jokki fimo gara noon négligence ɗin ɗon o yoɓayɗi kono noon andi négligence on wawata ƴettugol waɓutuji jowi foppo ñallal ngal fuu gilandema subaka ha e geeƴe tawa ɗin ɗon ɗi fop majje on tigi juulali ɗi saabu négligence haray so on tigi waɗiri noon haray o wersindike moƴƴa noon haray noon ko yo yoɓuɗi haray ko yo yoɓuɗi bittartibe haray si o yoɓoyayɗi ko yo yoɓirɗi no ɗi jokkodiri noon o fuɗɗo subaka o ara fana o ara alansara o ara futuro o ara geeƴe o yoɓira ɗi noon bittartibe no ɗi jokkodiri noon kono noon haray ɗum ɗon yo taw harana ñande o ñande no taw hara kadi yani tigi tigi on ɗo haray mo mari nganto jaɓiɗo few o woni sabu ha o wersindi ha ɗin ɗon wagutuji fof majji ɗi yeehi haray ɗum ɗon hino hulɓini ko fiyon ɗum nelaɗo sallallah alayhi wa sallam no maaki العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر كوفنانت وندو حكونde men e ɓe na julɓe ɓen ko julde nden kala accuɗo julde nden ko keefeero samatu cheikh mouhammad ibn salih al uthaymin rahimahullahu taala eɓe moƴƴini deftere no wiye mudakkiratu fiqhin no wiye kadi fatawa arkanil islam deftere ɗimmen men ka fatawa arkanil islam cheikh uthaymin rahimahullahu taala ɓe maaki ngantu ala si on tigi acci julde nden haray ko keefeero wo fiyon ɗum o hadis ɗo ko am himo mooɓiti fop o waɗali ɗon tahsis hay fus o wiyali kadi istisna si wona a kaarijo o wi kala accuɗo julde nden ko keefeero iden no woodi noon kala mo koɓe wiɓe mo acci julde nden hara mo qirri hinde waɗɗi haray ko fasik walaysa bi kafir kono cheikh uthaymin rahimahullahu taala ɓe maaki mo acci julde nden ni haray ko keefeero joni noon si tawi ɗum ɗo ɗuuɗi wona wagutuji joyi fopp e nder ñallalngal ngal fuu tawa on tigi wawali hettade juula wagutu hay bajjo haray no metti fi ha heɓugol ɗum ɗon kono noon si heɓike awa tawile ma wonira noon si woniri noon koyo juuluɗi ala tartibe o fuɗɗo fajiri on o juula subaka o waɗa fana alansara futuro geeƴe nam haray ko ma ko famaki oy ɗon waylanma kandi o jarama albarka boy hay ko ɗum ɗon salamu aleykum ari mi jaabike landal mon ngal he on jaabike ngal jeyid on jarama alhamdulillah hande noon mi leetanatugo mi naatali fewno ko watton ɗum bayano mi jentaki ko bayano hon ɗum waɗɗo ngel machallah awa gasiɓe on jentoy to rekkodi noon inchallah inchallah ɓen sallllahu alayhi wa sallam yewta famin jama on ko ne landade kon e weltanike fof kadi mi heerike on fof machallah jasakumllahu khayr ok mi salmin noon nani jasakumllahu kulla khairin wa barakallahu fikum mi weltanike on jarama fuy assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah ɓe jenti on ɗo assalamu aleykum sadi wa aleykum salam wa rahmatullah ko woɓɓe gonneli lanɗo ko mi landanoɓe yaafoɗo nam wo ko fi heynagol kam heynagol quoi si goɗɗo moodi mum maayi no ɓe heynorto noon kam men wo ɓenna ko yon tigi lootagol hara ko wona e ko balɗe ni ɓe waɗata fi lootagol yaha wuppa nam haray ko adi kon tan heynagol ko honde tawi fuɗɗoto haray heynagol no fuɗɗo si moodi makko maayi tawa tabiti woni yaqin moodi makko maayi hara ko habarun yaqin hara habar arɗo on ko yaqin on tigi no felliti o tawama ka moodi o maayi ma o seedori gite makko ɗe ma ɗum
o alamande ɗo tigi tigi tabituɗo ari oɗo neɗɗo ko hoolaɗo oɗo wi moodi kaari maayi min mi tawama hay si mi surroyalimo maɗum mi yii ka o waɗi accident o maayi maɗum ko minen naɓi mo ka labtane o maayi maɗum tigi tigi ko minen surroyimo o maayi ilaka oɗo kabar ari oɗo yewtere ari oɗo nouvelle ari hewti sonnajo on ila ɗon haray heynagol makko ngol fuɗɗike amma innugol mine yaade min yolloyammo keygo ɗum ala toon ala ka bindi few haray ɗum ko fina tawaji ɗi andanɗa hoorema no lundi bindi ɗin no lundi sunna few go'o ɗiɗi si goɗɗo mawdi makko maayi hiɓe woowi yawgol kamen Fouta Dialo ɓe suɓa yummirawo nayejo kodu ɓe wattiday makko ɓe inna ko ɗo yahata lootoygol mo ka ndiyan haray taho yiwgol awraji ɓen ɗon ɗin no harmi fi on ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maaki jiwɓe ɗiɗo hellifaɓe ɗiɗo ɓesta ɓe suddodu suddare wotere worɓe ɗiɗo hellifaɓe ɗiɗo wota ɓe suddodu suddare wotere itti noon e sikke joni yo goɗɗo yaw ɓoroɗa ha wawa cettal yaha innaɗa lotudemo on teteta ɗum haray ɗum ɗon dagaki ka nder islam haray kadi darugol farji ɗimmojo ma on kadi no harmi sina hara ko aaden e mawdi mum ma hara ko tata ko hunde daruri tata hara ko ñawdugol on tigui exemple sifa ɗum ɗon haray siko ɗum no dago sina ɗum haray no harmi tayib sonnaɓe ɗiɗo hellifaɓe ɓe lotodata hina noon fere goɗɗo kan yaha loota goɗɗo haray ɗum ɗon daguinta noon abadan maygol oɗangol daguinta yo oɗa yaho lootoya oɗa fes non dagotako hunde totaɓere nden koɓe dawnatamo kon suulege 5 heures du matin hara subaka no dinaka tode ɓe yaha ɓe looto nde hiɓe artoya telen 6 heures 7 heures haray ɓe arta hiɓe jogui paani hum ɓe jogui lekkum maɗuma hum hiɓe tappa kon aynayi ornowo nayi wo ko fiwota ɓe fottu e gorko si ɓe fotti e gorko ko on ɗum si o yano yiwde lootagol si ɓe fotti e gorko ko ella est ce que si o ƴawi keygu ko gorko o hawrodiroyta ka ko debbo ɗimmojo makko o hawrodiroyta ko gorko jomboytamo na debbo ɗimmojo makko idan ella ala si ɓe fotti fihimo yiwde lootagol na fus joɓa ɓum ɗum na sarti mais o yaha ka cagol lootagol mo wawi ƴogude ndiyam ɓanna ɗon o looto ha ka o faala o sa yi o faala o kadi o lootto nokku ka o faala o lootto ndiyam façon ndiyam wo lotto de ke ndiyam ɗam wawa mo laɓɓinde haray mo looto sa yo faala o hina leereji o loototo ko sa yo faala o lotto kala adi wono wowirino jeega ɓum ɗum ma jowa ɓum ɗum haray ƴettugol diral jonna oɗo sonnajo keygujo ɗum ala e bindi korum jonnamo ɗum ɗo kadi ala e bindi sonnajo on no yara ko faalira no yarira potiru ndu faalira ɗum ɗo warata moodi oɗa mo moodi mum ma yaltaw idan ɗum ɗo fof ko piiji fuɗɗitaɗi ka nder diina jeeɗɗa ɓum ɗum o daneji ko ɓe wattoto ɗo si o yamayi ɓe ƴetta coñci daneji ɓe seekana oɗa ɓe jonnamo ɓenna yo watto o taara dane o waɗa pira hoy sifa ɗi piiji ɗum ɗo ko bidaa nelaɗo sallah ai sallam ko maaki ko yo ittu cuɗariji makko ɗin o watto o wasi yiiɗo mo haray no andi oɗo vraiment ono mari sokola ono mari ko anini ɗum harana worɓe fewndu ɗo ayi ko ɗum waɗi si ay Allah tenkiti ɓe ka nder qur'ana ti tawi mudda on timmi wala junaha alayhinna fima fa'alna fi anfusihinna min ma'rufin nokku go o wi wala junaha alayhinna fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf iden ella ala e ɗum ɗo si tawi ɓe edda maɓɓe on lanni yoɓe yata ɓe looto ha ɓe laaɓa ɓe makiyo ɓe cuuɗino ɓe watto coñci maɓɓe daganiɗi ɓe watta golɗi hara ɓe yani ɓe wirtotako amma noon keygujo wiyama yo tabitu yo wonu ka suudu makko na yo yaw poren joren ka yaɗa o ɗon fottude o yahay ɗo dennabo o yahay beera o yahay fatunde o yahay gimi o yahay gami o yahay ɗo e ɗo o yahay kanko e gorejo makko ɓe wola ɗiɗi e guddol sifaɗi ɗum ɗo ka yiɗamo kanko mo jinda ko wiya yo wonu ka suudu si tawi haaju laabudda ari o yaltana beru ɗum kono na yo o paro na yo ƴettu coñci makko sattapriji ɗin na yo paro labintino hayso ndaari cheikh aboubacry jabiri jazair ko ɗum ɓe maki hafisahullah idan ten wattanilan sifan ɗon en anday ɗi piiji ɗo fof ko minal ibtida ko piiji ɗi andanɗa hoore ma ko fuɗɗitaɗi fuɗɗiteteɗi tun ka nder diina nayi jerda ɗum ƴawnugol keygujo on keygu ñande keygu yagal makko ngal lanni wo koye jama on yiwmo tun himo pariyamo ƴimo yalti coñci makko ɗi wowno parode ɗi jilbabu makko niqabu makko e on no wiyete tiggare makko juutunde sox je makko e gang e ko wewono muɗum o yalta ma ɗum sina ɗum ɗon o wattoto
makko watto conci makko ɗi o wattade ɗin o cuɗinorate nder hara feññinaali cuɗaariji makko ɗin ko harmani jama on yiwgol kon o yaha haray ko ɗum ɗo jeenayi ɓum ɗum sappa ɓum ɗum gorko na yo iw nokkugo ara innamo moodi kaari min hiɗa welanmi miɗo faala sa ƴawi keygu yoyne ndiɗo yen heedudu o Allah wi o woye wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajalahu wona yon feññinamɓe de wondema onon tigi tigi si on ƴawi keygu aray koyne ndiɗo hikkondirta koye a takkanomo ɗon taranoɗamo taranoɗamo he ono an hiɗa yeɗɗi hiɗa mokombini hiɗa mari jikku moƴƴo hiɗa ayni fayɓe ma ɓen hiɗa teddini modi ma menen meɗen andi no wonirnoɗa ka hoɗo ɗo ma ɗum ka quartier ɗo manta fi makko ɗon ha hara o so'ay joni innugol he orgoyno yiɗilan no gasa o fuɗɗo ɗon mijitade fima si tawi keyngol ngol lanni si a aroy a ponci tun o jaɓa haray ko ni Allah wiri ko ya takko taroɗa wona ya tufu maadi ndin yaltoya wiya wondema min on ɗo sa ƴawi keygu koyenen ɗiɗo ma ɗum miɗo faalama hen heeɗodir la ɗiɗo piiji ko maîtrise teɗi faame gollitire haray ɗum ɗa ko piiji fuɗɗitaɗi ka nder dina ko ala asli haray pete keyguɓe ɗum kadi ala ka sunna himo wuppa ka o faala nde o faala wo olo faala o wona ka suudu makko o tabita haray ko ɗum ɗo bihtisar ko raɓɓiɗi kon nam on jarama jama o weltanama question ji boy waɗi oustaz en kadi ɓe jarnama fotono mi weltani ko oustaz assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh ahlan cheikh cheikh on jarama vraiment labama fotono mi welti ko fotono jazakumullah khairan gayno menen ga raison ko hocciteteɗo toujours mi continue tokkito kam hattuno nanen ɗa haɗa mbiɗo yewde jama wondema haray ko ɓeydugol wattangol ila wano darsuji ɗin wano darsuji monɗi ni e darsuji docteur ɗi alhamdulillahi rabbil alamin ɗi fuɗɗitike no labira haray darsuji maɓɓe ɗin fuɗɗitike no continue no gollude inchallah haray wano yontere hannde ko feƴƴuno kon woɓɓe yimɓe buynodituno lam min famodiri mi wallitiɓe kadi moƴƴa ɓe wawi tokkitade programme ji ɗin moƴƴa haray ko jarnugol ɓe weltanoɓe haray toujours kadi yoɓe ɓeydu wakkilade ɓe yaña programme ji ɗin moƴƴa haray toujours ɗum ɗo no laba moƴƴa hino moƴƴi haray numéro on ka bañan technologie service toujours mi jonnamo fino jaman wawa honno utilisirde programme ji amen ɗi moƴƴa inchallah ko ɗum haray ko 664 33 06 56 ko oɗo woni e réseau ji ɗi fof haray réseau fuɗɗike kadi diwnuɓe haray mi hatta ɗo toujours mi weltano hajja en mi jarna on haray vraiment on jarama albarka waɗande en ɗon du'a joni du'anoɗon kadi haray wonɓe wallitade ɓe wonɓe wallitade ɓen telen ka sarjugol e telen ka natugol heɗo e telen addugol e ɗuma idéji ɗin idéaji ɗin fof haray on jarnana en ɓe fof ɗon haray luttuɓe ɓe yimɓe buyno landi question ji ɗo kono ɗum ɗo fof wata lannude hande tigi tigi on haray e jama ronki joni haray yontere hande inchallah yo yimɓe ɓe naatu law hara naaɓe accu ha niɓɓa seeɗa si ɓe waɗa star 61 o haray koɓe naatu law hara ɗuma bayana on lanna tum ɓe waɗa star 61 inchallah haray machallah on jarama noon kadi a dieng on jarama modi mouhammad aliou en e modi oumar en e fof jama laawol kisal on ha hewti e cheikh mouhamadou julde diallo bagnan technologie service haray jama on fof no weltana ko jasakumullahu anna wani l'islami hayral jasa kañumma e cheikh abdallah ɓe ka darsu meɗen e laawol kisal e kadalika cheikh ahmad brixel nodduɓe nane e woɓɓe e karamokoɓe men kadi woɓe waɗuɓe ga muhadaraji ɓe hettanaki hande noddugol haray en jarni jama on fof e sonnaɓe ɓe wonɓe janngude ka darsuji meɗen haray e wonɓe landade question ji eɓe hettaki taho natugol ka darsuji kono hara hiɓe hettanade bayanaji ɗin haray alhamdulillahi rabbil alamina en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yallah jamiraɗo tabaraka wa ta'ala on yoɓu goto kala ko ɓuuri moƴƴude e joddi o hawtito yahen ka aljannaji makko ñande tawi en wawana hoore meɗen haray komi innata karamokoɓe men ɓe fof ka laawol kisal ɗo haray min komi mingirawo woɓɓe mon gueɗaljo woɓɓe mon haray talibajo woɓɓe mon gandum ankun towa haray si ɓe nani toon goɗɗum woni faljere seeɗa hino nder toon haray hatta ɓe ɓanginana modi mouhammadou aliou ma ɗum modi oumar
ɓen contactanmi ka numéro ji an ma jonnaɓe numéro ji an ɗin ɓe noddanmi ɓe faljitanmi haray wallahi welaylan haaronka haray komi yiɗata ko yewtugol hunde komi ƴellitani kon e muɗum mi yiɗata yewtugol hunde ko tata hino heccimmi kon kono noon goɗɗo no towna ɗengal o faale yewtude goɗɗum ngo yalta haray en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hiw en o ayna en o hiwa yewtereji men ɗin ga e wippanɗe cheytane ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم علمنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين haray kadi hajja en haray ko mi innata kadi ko yon ɓurtude weltanade cheikh Mouhammad Julde Diallo Bañang haray ko machallah ko neɗɗo moko ba ko tedduɓe alhamdulillah jama on kadi no marani ɓe teddungal moƴƴa haray min on si tawi jomiraɗo tabaraka wa taala hoddiri hande hilan yewtude ka lawol kisal ɗo ko Allah subhanahu wa taala ko kamɓe waɗi saabu mi yejjitata ɗum ɗon haray nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maaki man la yashkuru nnasa la yashkuru llah kala mo jarnali yimɓe ɓe mo jarnata Allah nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki kadi man sanaa lakum ma'rufan fa kafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu haray si goɗɗo waɗani on moƴƴere yoɓemo si on wawali mo yoɓɓude toranemo Allah subhanahu wa ta'ala haray kadi nelaɗo maaki nokku goo si goɗɗo waɗanima moƴƴere a wimo jazakallahu khayran wo haray a hattini e mantugol mo e weltanagol mo haray meɗen weltani cheikh Mouhammad Julde Diallo Bañam vraiment Allah subhanahu wa ta'ala no wadde ɓe saabu ɗi muhadaraji ɗo no yaade ka muuti darsuji ɗin no yaade ka muuti vidéo ji ɗin e audio ji ɗin jama ala hokkude ka place ji maɓɓe harayle kadi ɓeeɗo ɓe ala e ɗaɓɓude ɗum ɗo ko wiyete jawdi wallahi ko wallitagol jama on sen daari keyeji ko ɓe jogii kon en daari ko jama on woni jonde kon en tawa e ɗum ɗo yerondira harayɗe en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓurtu ɓantude fi maɓɓe yo Allah hawtori en fof meɗen ka aljannaji makko ñande tawi en wawana hoore meɗen wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh inchallah jarama bo jasakumullahu khairan assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah nam assalamu aleykum wa rahmatullah jama julɓe haray on acca hakke hannde ko ɗo wonɗen e hattude haray ronkere nden woni mo moƴƴa hannde inchallah haray ɓe waɗɓe star 61 ɗo buyno ɗo min wawata udditande ɗum ɗo fof par ce que yenoɓe capanɗe haray no rangi ɗo haray komin ɓeydata andinde on haray vraiment ɗo min welti moƴƴa radio on no yarde yeeso joni yimɓe no natude moƴƴa par ce que yimɓe wona temeɗɗe tato temennayyi ko naati e ɗuma e bayana goto o aray ko alhamdulillah hara min weltanike kadi jama on wonɓe wallitade ɓe wonɓe noddude fi sarsangol ustasi ɓe wonɓe wallitade sagata ɓe wallito équipe lawol kisa on min toriki Allah ɓay ko oti waɗiri ɗum ɗon fof ko fi aljanna yo Allah lan ɗon ƴettuka yurmede makko haray yoɓa oti joddi aljanna haray min weltike fota e fof e weltodirani en toriki Allah yo Allah weltanen en fof meɗen tumbinira en fof man ko aljannatul firdaus haray hande en hattay ɗo haray min salmini kala ko woniri min salmini ɓe guure oti nden foppo haray yo Allah lan ɗon hisin en hisinana en ɓiɓɓe men ɓen e jurriyaji men ɗin haray ko karadi yo laawol kisal assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal